Zdravo, dragi četvrtaci! I danas smo na času bosanskog jezika. Za današnji rad će vam biti potrebna gramatika bosanskog jezika, sveska za bosanski jezik i pribor za pisanje. Na samom početku nastavnog sata ćemo se malo poigrati i pokušati da riješimo nekoliko rebusa. Malo da mozgamo. Pa da počnemo. Pogledajte prvi rebus. Treba da otkrijete koji se tu glagol krije. Pa šta mislite? Upravo tako, glagol pisati, koji nam ukazuje na neku radnju. Da vidimo sljedeći. Pogledajte dobro šta je na slici. Slovo š zamijenimo u ž i dodajmo nastavak iti. Koji se glagol može tu kriti? Bravo, glagol žaliti, koji označava stanje. I pogledajmo posljednji rebus koji treba da riješite. Pažljivo pogledajte sliku. Koja slova treba zamijeniti i koji nastavak dodati? Šta mislite? Odlično, to je glagol sjevati koji označava zbivanje. Ove riječi pisati, žaliti i sjevati su glagoli koji označavaju radnju, stanje i zbivanje. Malo smo se podsjetili šta su to glagoli. Sigurna sam da znate da glagoli imaju posebne oblike za različita lica, za jedninu i množinu. Pogledajte sada ovu situaciju gdje Mirzina i Amilova mama razgovaraju na pijaci. Šetam već 30 minuta, a nigdje ne vidim zelene jabuke koje moj Mirza voli. Bez razloga brineš, reče Amilova majka. Ideš samo još 5 metara i eto jabuka. Ja danas kupujem povrće i malo uživam dok posmatram ovaj užurbani svijet. U navedenom tekstu naglašeni su neki glagolski oblici, a to su šetam, ne vidim, voli, brineš, reče, kupujem, uživam i posmatram. Kada se događaju njihove radnje? Sve ove radnje događaju se u isto vrijeme, to jest u trenutku razgovora između Mirzine i Amilove mame, odnosno u njihovoj sadašnjosti. Glagolski oblik koji kazuje radnju, stanje ili zbivanje koja se vrši onda kada se o njoj govori naziva se prezent ili sadašnje vrijeme. Tekst koji smo sada izdvojili govori o jednom lijepom provedenom danu u prirodi. Poslušajte tekst Izlet. Bili smo na izletu. Uživali smo u prirodi. Smijali se, pjevali i kupali u rijeci. Jeli smo šumske jagode i mirisali šumsko cvijeće. Sve je to pokvarila kiša koja je počela da pada. Padala je tako jako da smo brže bolje pokupili stvari i pobjegli. Grmjelo je i sjevalo i bilo je strašno nevrijeme. Ipak, zapamtio sam taj dan zbog sjajnog društva i dobre zabave. Sve ove radnje iz teksta, iskazane glagolskim oblicima, bili smo, uživali smo, smijali se, pjevali, kupali, jeli smo, mirisali, je počela, padala je, pokupili, pobjegli, grmjelo je, sjevalo, zapamtio sam, desile su se u prošlom vremenu, to jest perfektu. Glagolski oblik koji kazuje radnju,
stanje ili zbivanje koja se dešavala u prošlosti naziva se perfekt ili prošlo vrijeme. Mi ćemo danas raditi sadašnje i prošlo vrijeme, odnosno prezent i perfekt. U vašim sveskama ćete zapisati naslov. Kao što smo već rekli, glagoli imaju posebne oblike za različita lica, za jedninu i množinu. Uzmimo jedan od podvučenih glagolskih oblika iz prvog teksta gdje dvije mame razgovaraju na pijaci. Glagolski oblik, na primjer, šetam. On je u prvom licu jednine. Evo kako glase sva lica prezenta od glagola šetati. Prvo lice jednine bi glasilo ja šetam. Drugo lice jednine ti šetaš. Treće lice jednine on, ona, ono šeta. Prvo lice množine bi glasilo mi šetamo. Drugo lice množine vi šetate i treće lice množine oni, one, ona šetaju. Primjećujete da se prezent sastoji samo iz jedne riječi, samo iz glagola koji se mijenja. Zato kažemo da je prezent prost glagolski oblik. Također kod prezenta se zna lice koje vrši radnju i zaključujemo da je prezent ličan glagolski oblik. Iz drugog teksta, izlet, uzet ćemo jedan od podvučenih glagolskih oblika, na primjer uživali smo, koji je u prvom licu množine. A kako glase sva lica perfekta od glagola uživati, pogledajte. Prvo lice jednine ja sam uživao ili skraćeno uživao sam. Drugo lice jednine ti si uživao ili uživao si. Treće lice jednine on je uživao ili uživao je. Ona je uživala, uživala je. I ono je uživalo, odnosno uživalo je. Za prvo lice množine mi smo uživali ili skraćeno uživali smo. Drugo lice množine vi ste uživali ili skraćeno uživali ste. Treće lice množine oni su uživali ili uživali su. One su uživale, uživale su. I ona su uživala ili skraćeno uživala su. Primjećujete da se perfekt sastoji iz dvije riječi, iz glagola koji se mijenja i pomoćnog glagola jesam. Zato kažemo da je i perfekt složen glagolski oblik. Također se kod perfekta zna lice koje vrši radnju i iz ovoga zaključujemo da je i perfekt ličan glagolski oblik. A sada ćemo preći na vježbanje. Prvi zadatak glasi: odredi u kom glagolskom obliku su sljedeće rečenice. Prva rečenica: juče sam radila domaći zadatak. Tako je, ova rečenica je u perfektu. Druga rečenica: sada radim domaći zadatak. Bravo, ova rečenica je u prezentu. Treća rečenica: vi često idete u pozorište. Odlično, ova rečenica je u prezentu. I posljednja rečenica: ona je dolazila kod nas. Tako je, ova rečenica je u prošlom vremenu, to jest perfektu. Drugi zadatak glasi: dopuni rečenice u perfektu, a zatim napiši kraći oblik. Prva rečenica: ja, pa imamo glagol raditi, u firmi. Kako glasi glagol raditi u perfektu? Tako je, ja sam radila u firmi.
a kraći oblik bi glasio radila sam u firmi. Druga rečenica. Mi, pa imamo glagol čitati, knjigu. Kako bi glasio glagol čitati u perfektu? Odlično. Mi smo čitali knjigu. A kraći oblik ove rečenice bi bio čitali smo knjigu. I treća rečenica. On ponekad, pa imamo glagol dolaziti, kod nas. Kako bi glasila ova rečenica u perfektu? Odlično. On je ponekad dolazio kod nas. I kraći oblik bi glasio ponekad je dolazio kod nas. U trećem zadatku treba da dopunite rečenice u prezentu. Prva rečenica. Mi, pa imamo glagol učiti, turski jezik već 3 mjeseca. Kako bi glasio prezent od glagola učiti? Bravo, mi učimo turski jezik već 3 mjeseca. Druga rečenica. Ona, pa imamo glagol sedjeti, u sobi. Kako bi glasio ovaj glagol u prezentu? Tako je, ona sjedi u sobi. Treća rečenica. Vi, pa imamo glagol ne raditi, u banci. Kako bi glasila ova rečenica u sadašnjem vremenu? Tako je, vi ne radite u banci. I četvrta rečenica. Ja, pa imamo glagol imati, lijep stan. Kako bi ona glasila u prezentu? Odlično, ja imam lijep stan. Razlika između ova dva glagolska oblika je jasna. Prezent je glagolski oblik koji kazuje radnju koja se vrši onda kada se o njoj govori, to je sadašnjosti, dok perfekt je glagolski oblik čija se radnja desila u prošlosti. Također je razlika u tome što se perfekat sastoji iz 2 riječi, iz glagola koji se mijenja i pomoćnog glagola jesam, dok se perfekt sastoji samo iz 1 riječi, to jest iz glagola koji se mijenja. Da bi provjerili koliko ste razumjeli prezent i perfekt, igraćemo jedan kviz. Pa da počnemo. Glagolski oblik koji ukazuje radnju, stanje ili zbivanje koje se vrši onda kada se o njoj govori naziva se pod A. Prezent ili pod B. Perfekt. Tako je, tačan odgovor je prezent. Drugo pitanje. Kako glasi drugo lice množine glagola vježbati u perfektu? Pod A. Ti si vježbao. Pod B. Oni vježbaju. Pod C. Ja vježbam. Ili pod D. Vi ste vježbali. Odlično. Tačan odgovor je pod D. Vi ste vježbali. I posljednji zadatak za ovaj kviz je: u kom vremenu su date rečenice? Poređaj ih pravilno. Učim u virtualnoj učionici. Ova rečenica je u kom vremenu? Tako je, u prezentu. Sljedeća, vrijedno pospremaš sobu. I ova rečenica je u prezentu. Vidjela je kako sijeva munja. Ova rečenica je u perfektu. Sljedeća, igramo igru na engleskom. Ova rečenica je u sadašnjem vremenu, odnosno prezentu. Juče smo dugo spavali. Ova rečenica je u perfektu. I posljednja, pjevali smo do zore. Ova rečenica je u prošlom, odnosno u perfektu.
ovako bi trebala da izgleda vaša sveska za školski rad. A za domaći zadatak ćete imati da uradite 30., 31. i 34. stranu u gramatici. To bi bilo sve za današnji sat. Hvala na pažnji. Do sljedećeg susreta, ostajte zdravo i čuvajte se. Pozdravlja vas vaša učiteljica Azra.